kandi afite nakabanzo kwigira nje nga muri filme yitwa Mr. Sam yizoza muri Mr. Sam mwana mutwe yenyeri yiwa sasa yego mukuru none yaciye gupiga uzo mutere copyright imagine uko nukutiyemera oya ntazi urashobora gukoresha izina ryawe kandi nawe muri filmu yirimo ngo nitwa Mr. Sam ngo rukunigera kundi umuntu ubwo n'ubufana bwa cyane Kado mu bantu batanu ba mbere baboneka mu mafilme menshi muri kino gihe ari karagaragaramo nivyo tuja twibaza ati uno munsi Kado ari karushiki abandi kugira ngo kumaboneka mu biraka byinshi bitandukanye narabisengeye n'umwana bwanjye ndashaka kuzomenyekana kuko ibyo yibuka ndamukunze simbona ko yamenye ngo ndicamamara ahubwo mbona ko impanuro ntanga muri filime zimushikira ntanga yakoye kandi yamushikira kandi niba bwaramumaritse niyo mpamvu mbonye agomba kundamaza yarayibona nka kayisike mu buryo bw'ivugabutumwa byanjye ariryo filime twatwake baje mu yindi mirimo ariko dutumirira kwanza abakunzi ba filime ndundi kuri lancement ya Kiramunda muriko murayifata mu ntoki nk'ivyiwanyu nyene nk'ivyiwanyu kabisa para bisanzwe hari ivy'iwacu ni ivy'iwacu reka nabwira akantu kamwe nimba hari umuntu avuga gake ku vy'abandi ku ruhande rw'abandi ntari bwabone nijya mbere nabonye Ribati ava mu kabwata akaposta akavuga ati Kiramunda muze tugende. C'est la première fois que je vois Ribati qui est posté Kiramunda venez to go. Ahubwo nyene zanyikiye zari nyinshi ubu n'umunebwe guma muba yidoga abana basibira amatugo baracaja ibaze we sa cyenda z'ijoro ndacicaye imibi kujya ngira ngo wasigiye imitungo ariko arahirira sha Kado meze neza namahoro cyane icyambere cyo cyo muberewe buri gihe niyo defo ya mbere maze kubonako ego neza uno munsi turi mu bikorwa wa neza yuko Kado mu bantu batanu ba mbere baboneka mu mafilme menshi muri kino gihe ari karagaragaramo nivyo tuja twibaza ati uno munsi Kado ari karushiki abandi kugira ngo kumaboneka mu biraka byinshi bitandukanye ntabwo navuga ko ari ibintu ndabarusha gukina neza cyangwa ikindi cyose bavuga ko buriya filime niyo yongerera umukinnyi ukanyira story wabanditse umwanditsi aba yanditse bamenya umukinnyi akwiye kwakira naho navuga ko filime ako barandika casting yazo ndiko ndabonera cyane Kado have uratubwiye ko umukinnyi ifilime ariyo yirondera umukinnyi ariko twovuga ko n'umukinnyi ariwe yirondera filime kuko bivanye n'uko ukina nta pole n'imwe turabona ikunanira ahamande yaho kuba uri kugenda ugaragara mu masinema atandukanye kubwawe mu mutima ubyumva gute bavuga ko ari igihe cyiza kuri jewe n'impano yanjye nshimira abatumye nabigera ko ndetse n'imana EMC n'abaruhuzi n'abakwiye kumva kuri platform hari benshi hano bafite impano bataragaragara ariko niba n'abagaragaye ubwabo bameze babashimira umwe mu basesanguzi dufise muri entertainment yaragera gusesangura yuko kuburi kuraboneka kenshi mu bikorwa byinshi bitandukanye muri mwisomene atari ikintu ciza nko kumukinyi kubera ko abantu bashobora kurambiwa kubona avuye saa 2 saa 4 akuravye mu yindi saa 6 mu yindi kino kintu kivuga ko ikinyimba koko nawe waravyumvise muri we ingomega no guta agaciro ariko jewe narabisengeye kugira ngo mbonekane henshi impano yanjye irishimariye ndonka gahumbi nisige nje muri salo kubera filime bakirize ariko ndabibamwe no bakari gushimira imana kumbura batayibona uko ariko je kwera ongera bamamagara bamakazi rero merci beaucoup ni Kado Havere ikaraboneka mu masinema benshi agiye atandukanye Kado Havere hari gihe wigeze kubugenda mu barabara uri umukinyi w'amareresi atari umuntu akuzi no muri karitsiye ariko uyu munsi urenganya abantu baza bariruka turamutse abandi bakagufotora utabibonye wewe uvyakira gute iyi level ugeze kwibuza Bonga tagaruka kuri gushima imana nyene kuko by'ukuri narabisengeye n'umwana bwanjye ndashaka kuzomenyekana kuko ibyo yibuka ndamukunze simbona ko yamenye ngo ndicamamara ahubwo mbona ko impanuro ntanga muri filime zimushikira ntanga yakoye kandi yamushikira kandi niba bwaramumaritse
marise niyo mpamvu ambonye agomba kundamaza rero ayibona nka hayisike mu buryo bw'ivugabutumwa ryanje ariryo filime. Inyuma ya filime Imva ya Mwihoro batwiye ko yanditswe ikongera ikanayoborwa namwe ubwanyu haraheze igihe kitari gitoya tuguma tubaza tese wari kuragerageza vyavuye vyanka ko turasubira kumva mutukubita tujya kadagira mu maduga atugarukira kubona imaroke ibikorwa ni byinshi cyane kuri karengere turabona n'ingene tuyipanga telma hari ibikorwa byinshi rero no musi niba ejo bundi tuza kumva wacanye nini kayari yishira mu nganda bagira ko ndabatumenta kinya stance bagatandatu muri muzoshike kudushyigikire niba no musi mubonye ya mimi ejo muzobona ibindi munyempano n'ibyaje muzongera mubone jewe kijana kwa magaruka turejo ariko nyine tukara dukora nk'uko mu bumwe nyine bwacu dusanzwe dufatana mu nda tugafashanya ibikorwa bigiye bitandukanye. Ku izina ufise uno munsi abantu bashaka kuvuga ati urashaka kurivyaza umusaruro ugatanga ibikorwa vyawe bwite ku izina ryawe ndetse bikanagenda ku nguvu zidasanzwe nta projet ufise uvuga ati ubu ngomba nitandukanye nubwo nabakora n'abandi ngo mvuge ati ndiko ndakuza akantu kiwanje ejo nze mvuge ati nubwo mvuye mu vy'abandi nanjye narapanze akarere kanje Isabel Malonga niwe bivana umwumvikano ugiye kureba Paris akongera akareka hafi Bestine Dorcas n'ubihe muririmbyi abantu amabwiriza menshi ku ndirimbo za gospel mu kundi no mu Rwanda ndetse Israel nta wundi ariko nabishaka kuri YouTube channel yabo ni ukuvuga bivana n'ibyo wumvikanye bivana n'amasezerano ufitanye ariko basi yawe urayifise nubwo utayishyira kibiye ibyo ntibisa ushobora kuyikora yego ngashyirako buri kimwe utarabona YouTube channel yanjye sinaza uri no mu TikTokese mwiza sana ibikorwa byanjye hariho hose ugasanga niho bifite akamaro kurushaho byosokera kuri YouTube channel yanjye rero nuvuga ko nshima Imana ko yampaye ubwenge bwo gutanga ko YouTube channel ariko gutera imbere nkamenya ko ibikorwa no gufatana mu nda n'abandi ariko biteza imbere ugiye kureba n'abaririmbyi n'abakinnyi mu mahoro muri cyangwa babifashe nk'akazi bagatonda nk'akazi ka misi yose n'abantu bagajeje ku rundi rwego bafite amahawa atandukanye YouTube si definisi marketise si definisi akazi ko ushaka gutunga mu marketise uyu munsi dufite Amedemani Yakiza nk'umurealisateur mwiza akaba n'umwanditsi mu Burundi baramufata ko ikitegerezo ko ari umuntu wa mbere akaba yaravuze yuko ari uri muri bamwe ariko aramenyereza kwandika kudirectinga ndetse no gurealiza mbega amashure twovuga ko uyagejeje hehe uyu munsi ndabengeze ko ndayishima Imana kuvuga ko nubwo kumana karambona abanyandika ko nubwo ko mfise uruhande niko ndamenyera cyane mu bijyanye na directing ndayishimira Imana kandi ndashimira director mukuru wa Amedemani Yakiza uno munsi uri kurakorana hagufi cyane na Moria TV baneza yuko muri mu bikorwa bidasanzwe ndetse mwamaze igihe kitari gito muri mu ntara ya Gitega muriko murategura film barushaka kumenya partenariat hagati ya BMT na Moria TV ku ruhande rwa Kadora Vert ifisi ihe projet ihe hangiro ni ihe vision Moria ifise kuri kado kuri urwo ruhande navuga ko ntagari vision muri ifise ko yonyene kuko navuga ko ari magiriranire nibo baraje kundondera nuko nanjye bambonyemo ikintu runaka niba ari impano bavuga ko turiko turabandanya bya bindi twita gufashanya kureka kwikorana wenyine twarondera gufashanya hagati yacu cyane cyane ko barizi ko ubwikiri bugira babiri rero navuga ko turiko turafashanya hagati ya Kadora Vert kuva muri BMC na Moria cyane mu gikorwa cyose mugiye kubona kandi muzokunda Mana yanjye umva nagira mvuge iyo film itaragera ariko nani bagiye kumva kuvuga ati ya munda ko cyane muri kiramunda sasa yego merci beaucoup Kadora Vert ni umwe mu bigeme uyu munsi bavugwa ko mu Burundi mu gukina sinema kinyamwuga aribo bahembwa amafaranga menshi cyane kubwawe ni kubyumva cyangwa kubwawe ni nk'agafana bivanye no kuba wakoze ya mu gisare cyo shaka kuvuga ko no bimenya kuko sinza kwegera Chris ngo namubaze mbere gukura mukagute cyangwa negere kanira bine namaze mbere gukura mukagute ariko aho bwewe agafana ndonka agafaranga ndonka ndagashima aho ngeze ndagashima kuko igihe natangwa se nari numva ko ndamutera intambwe kandi ndashimira Imana yes nuko kugira ngo tumureke aje gukomeza n'indi migigwa neza uno munsi jewe na Kiramvu twabisinyeti aho mujya hose ni bana ni sambamba
ubwo rero twatwake baje mu yindi mirimo ariko dutumirira kwanza abakunzi ba filme Ndundi kuri lancement ya Kiramunda muriko murayifata mu ntoki nk'ivyiwanyu nyene nk'ivyiwanyu kabisa para bisanzwe hari ivy'iwacu ni ivy'iwacu reka nabwira akantu kamwe nimba hari umuntu avuga gake ku vy'abandi ku ruhande rw'abandi ntari bwabone nijya mbere nabonye Ribati ava mu kabwata akaposta akavuga ati Kiramunda muze tugende. C'est la première fois que je vois Ribati qui est posté Kiramunda venez to go. Mkwani muzigara mwifuza kuzambia asina Kiramunda kureka filme ya Kiramunda izote kuri YouTube channel ya Mimi Mikael ngenda mwirabira inyigisho nyinshi mara muzoba kamubwira ndazi ko muzovana mu ego turabonye filme kabisa dufashe rero gutumira abantu la place avec le prix d'entrée niki kugira ngo dufashe sister wacu Kiramunda rero ko mwabyise ni filme ya Mimi Mikael afatanyije na BMT rasima izo techniques z'abasiporo kandi umwaka turimo zora kuri Ozone Galaxy Mbagara mana karibu kwinjira ni saa 10 saa 9 menga kwinjira amafaranga 10,000 karibu cyane ngambo kushikire mena wacu no turabigeza kuri muzabuje kushikira gusa muzabuje kuneze ko nawe ubwayo ni kujya show umunezero uzoduhotora yes nuko kado Imana guhezagiye ko wadutije akanya gatoyi muri mu mwaka dufise wose kandi Kado Avere numwe mu bakobwa batanga ibiganiro byinshi ego vraiment ntanda y'umujinya abikora ntanda y'umujinya bavuga ntandambi regarazi Valere Kado Avere we kutanga ibiganiro byinshi kandi abandi bavuga ngo kwama ku makamera no ku marezo sociaux ngo bibatera gukekuka kuri brand yabo wivyo bifatanye buriya mwese asanzwe afise kumwe nabo n'ibintu rero niba umuntu aza kugira ko biboneka ko bari karatituma n'izomucira urubanza warazi nyene yibatse brand arazi icyo akora kugira ngo ayikingire rero nanjye ntanga ibiganiro nuko nanjye mfise izindi defo ziwanje ivyo n'ibindi twobihafatirako umwe wese afise nyene kungene asanzwe akoze asanzwe aremye yani ireresi ya imba ya Mwihoro barayikunze yanditswe namwe murayikora cyane neza mbega sa nta kandi kantu twokita stage gaye nta kandi kantu kubera hajya wari kuri ntaragera kujya muri stage ngo dutemwa kandi kantu ibaze yatuzaniye inzembe ariko ariga ishure n'iryaheze azozana iki nitaki cyane ndabizeje mukuri kuko dufise byinshi ukuri nico ndetse kitoshikirwa ariko nukuri ico twabemereye umwaka narungu mugomba kugira habe n'umusi kabisa Kado merci beaucoup reka nje mu kibanza cy'abafana buya ati Kado have ndagukunda cyane ntegerezwa wewe tunamuri miniati muge episode izo bigiye gusohoka izo bisaba ko barimo kada tazobarimo sama tazobarimo na tazobarimo mwirukanye iyo ibyo byose avuze bari tekekaye tubwire igihe uzoshikira kandi episode cyaba episode ya mbere bose bari nangira posho ni wo nabane go hapo ni wanyuma baraza kwa bisaba ko bazamukuye muri episode uzoshikirwa cyangwa ibyo turabyihana oya numve sinzoshikirwa ndakurahi wewe ntuzoshikirwa ni mpamvu yo kwifotoza ya manyamva kuko n'umusheri wawe ntagukumbira amafoto n'ifoto yawe nta giciro mumva nidanda kugira ngo turawe ramuzita mba baramutse average imisi mu mara yamusa kura ngo sheri ngo ngira ko kandi n'ubyeyo none Mairi nawe none je singe musani sinaki mimi igihe mwakina mbere Mairi yo kutanga ngabo kesho babu yirishi wewe ndio ndio
atari hamwe abantu tutemerana ubundi ladies yabika ma uja kunana sinema bora usayo babaye bakore uri ko n'ubwisura yawe utaboneka erega ni wowe ukizijya kandi afite kubesa nakabanzo kwigira nje nga muri filme yitwa Mr. Sam yizo zamwe Mr. Sam mwanamutwe yenyeri yiwa neza yego mukuru none yaciye agupiga uzo mutere copyright imagine uko nukutiyemera oya ntazi urashobora gukoresha izina ryawe kandi nawe muri filmu yirimwo ngo nitwa Mr. ngo rukundigera kundi umuntu ubwo n'ubufana bwa cyane ni nawe usanga nyuma kibutura muri ndetse Jesse ni umwangize Alex Mero Alex rero rero amazina y'abagwiza turuga mazina nose nibyo ijya yo inka yacu yasha bya seri yaho kanikore kuri bene wacu basha rukuri akamazi kamimi basha sida kahombe mu ntize bati Kiswahili kinaanza kupanda naza kujipa amazina tusema sikile feminine El Malo Mr. Content utananirwa warananiwe mu Narananiwe kwe. wiyoga cyane ku masitati nananiwe pe byagenze gute mu rega jeje ukoroga ntakoroga naherutse hari ubujururaliste byishe umuyoro ubwayo maze yanzira yaciye wibaza ngo ukoroga gupfa gusa Shamukutima no muhungu yarakora ku rwego hari uburuzi yarakubita abatirite mu munani ko isura yiwe yakazambe cyane jemuze ti ukoroga ntakoroga gupfa gusa Tengwa kuroya kugwara ngo ushobora ko wawe kada Genda TV online ahubwo nyene zanyikiye zari nyinshi ubu n'umunebwe guma muba yidoga abana basibira amatungo baracajya ibaze we saa cyenda z'ijoro ndacicaye imibi kujya ngira ngo wasigiye imitungo ariko arahirira sha nawe none none marovi ikibazo ni kimwe je naje mu munyamakuru uza kumunkoresha content wari bwanabizemo waruvuze n'indoto zo kubijya nta n'indoto narifu kuma yere yakufatanya karere ngo mwana w'amakoro erega abanyene nibo barozi babi juwa ndoze ni sama kitoro ngazongonga cyose n'uko bakanipa zo kubongana mu modoka ku mabonge niyo kwita nari kugwara kase mu mwaka wa wumvise umwanya muto yatumaza journaliste nafata image uyu mwana ni sivyo hakuna ikiganiro ko nishaki abantu bakagira kuva kera je namye ngenda nakame ahantu hose ni Mr. Kamera mwanga ahubwo nasi